мегем мастер Исмайла воскресит к нему. Мастер Исмайл хафпышташ да самоизоляция нест родной барои чи? Клип кай умодан шуда бошад бо таронаи ҷумбон калара ҷумбон ҳамин хел буда ман фикрам таронаи чӣ хел буд? Бале, рости гап клипша камтар ҷа зёмка кардем. ба ҳама салом мегӯям, амиқтараш шом бахайр ва вақти суҳбат мешавад ва мо албатта ки суҳбат хоҳем кард. салом ба ҳаматон, салом, шаб хуш. Ва ин шом мо меҳмон дорем, мо меҳмони махсус дорем. меҳмони мо ки аст худаш молака медонед. барои ҳамин агар савол дошта бошед ба мастер Исмаил, метавонед ки аз ҳоли нависед. Вот наконец-то М1 с нами. Салам алейкум, брат. Валейкум ассалом. Чхе Макджон, саломати ё пур боро. Беша, Рамат, бразил худ сот курут на. Да, Рамат. Все хорошо, все отлично, брат. Худо ба шукр. Здорово, братан. Рад, очень рад видеть, братан. Взаимно, братжон. Я тебе всегда рад, ты же знаешь. Здорово. Немножко поговорим тогда, братжон. С радостью, брат. Все, здорово. Пару вопросов я приготовил, и мы начинаем. На данный момент, что нового происходит в твоей жизни, братан? Вот такой вопрос. На данный момент, братжон, именно так как из-за коронавируса, из-за всего этого с бизнесом немножко кризисная ситуация получилась, я решил воспользоваться моментом и начать писать свой новый альбом. Вот. Потому что уже долгое время никак руки не доходили, и слава богу, что худо ба шукр ки братжон ҳозир камтарак вақт ёфтем барои в основном сейчас пишу альбом. Дай бог, як моҳ пас иншалло мебурад 10 суруди нав. Пока так. Здорово, я бы хотел еще вопрос задавать, что как бы ты творческий человек, чем порадуешь своих поклонников, может какие-то проекты, и как бы ты уже отвечал на этот вопрос. И мы будем ждать новый альбом, не так ли? Гавнес, братжоно, проекту бисёранд, бисёри бад будан, аз ки дастон намерасидан, проекту кам дар тормоз шуда будан, ҳозир худо ба шукр кам сар кардем бо обратно. Мегем мастер Исмайла воскресит к нему, М1 хеле афон басаиша ки камтар мастер Исмайла баргардонем гуфтум брат. Аллаҳ ҳамаҷо анонс мондем ки мо ин суҳбат бо ки хоҳем кард. Ман камакак дар бораи мастер Исмаил бояд маълумот додам ки М1 мастер Исмаил на танҳо ки як рэпери машҳури тоҷик аст, ӯ ба зами ҳама ин боз директори як корхонаи бисёр креативӣ машҳур дар Душанбе аст. Гап нест брат. барои ҳамин ман фикр мекунам ки саволи дигар махсус барои мастер Исмаил илаза омода шудааст. Ман савол пешниҳод мекунам. Во время самоизоляции многие поставили для себя цель достичь чего-то нового, например, выучить иностранный язык, научиться говорить, играть музыкальными инструментами и так далее. Есть ли у тебя такая цель, не знаю? Рости гап ҳамин самоизоляция, цель номер один себя беречь, братжон. Себя беречь для того, чтобы семья была в порядке, все было хорошо. А цель номер 2, которая стоит, это профессиональный цель. Мегем ами компаниямона камтар диджитализация кунем барои ки сфераи онлайн Тоҷикистонда нав пайдо шудааст, халқ нав фаҳмидааст онлайн чия. барои ҳамин мо гуфтем ки ҳамин як қадами калонро шурӯъ кунем ба сфераи диджитал онлайнизатсияи проектҳо. Бисёр хуб. Исмаил, брат, то он ҷое ки ман медонам духтарчаи бисёр зебоу ширина ки шумо аллакай калон шуда истодааст ва ҳамчун падар шумо чӣ тавсия медодед ки дар ин шабу рӯз падарон бо фарзандони худ ба чӣ корҳо бояд машғул шаванд? Рости гап вақте расид ки падару модарон метавонанд вақт бисёртар ба фарзандони худ ҷудо кунанд, барои он ки бисёри одамо дар карантин ҳастанд, бисёриҳо дар самоизоляция ҳастанд ва ин як шонси калон ҳаст барои падару модарон ки фарзандони худро ба худ наздиктар кунанд, бо онҳо китоб хонанд, забонҳо омӯзанд. В основном масалан ман бисёр вақт бо духтарам, худо ба шукр духтарам 2 сола нашудааст, уже алфавита медонад. Барои чӣ? Барои он не ки
و فرق میکند از دیگر کودکانه. همه کودکای خیلی برای اون که ما با فرزند خود بسیار کار میکنیم. بله. بسیار کار میکنیم برای اون که فرزندمون عقلش پیش رود و فهمیشی پدر و مادرش باشد. و بار دیگر میخوام بفهمم که مثلا در اول دودن میخواستم که خودی مستر اسماعیل در самоизоляция با چی کار مشغول خواهد شد؟ خودی مستر اسماعیل 7-8 در самоизоляция نیست رادنو جان. برای که براجون جمیدن در کارهای، برای که کار کردن در کارهای من چقدر که پیش کار میکردم هم خیلی هم کار میکنم، ولی قریب 80% کارگرای خود رو با удалёнка کار کردم. باید از خانه کار میکنم، ولی من باید که نگاه کنم برای روزانه کار دا بگایی در استودیا. самоизоляция من هم خیلی مگذارد. همین بزی باش همین که کمتر از یار و برادران مجبوریم دور شدیم. یار و برادران که میبینیم از دوری سلام میکنیم. این برای خلق توجی که ما کمتر چیزی درست است. بزی بس. брат, خودی اون نفرانی که مثلا معلوماتی بیشتر ندارن درباره کووید 19 یا که درباره نمیدونم بیماری که این زمان تمام جهان از این رنج میبرد و خود شما چی توصیه میدید؟ مثلا وقتی که از خونه بیرون میبرند یا که با جوهی نمیدونم با کجا باید چیکار کنن؟ همچنین کاروان دوشنبه مثلا ما روسیا خیلی فکر میکنم برای خلق خودم. برای چی؟ برای که خلق ما همه چیز سریوز به نظر گرفت. مثلا خودم بیرون میبینی که همه ماسک قطعیان، بسیار پیرچاکی قطعیان، همه از هم دیگر دور میگردند و چیزی توصیه که من دادنی هستم اونجا خلق من توصیه رو میکنم. برای همین انشالله اگر که دوام دیم همین کار خود رو همه وقت با نقاب توجیه قد چی میشه مغز جون؟ ماسکای به خطر تیبی. ماسکای به خطر تیبی پوشن، پیرچاکی پوشن، همدیگر کمتر دورتر گردن، نه خیلی سپیرت قطعی گردن. هر یک 5-6 منوت خوب یک دستور ازدی خوب خیلی محکم کردی یارو را خوب چوجدی رنگی دوخی سپوزوش کردی. هم خیلی فایده نغزه برای همین شما باید دوام کنم. و اینا که گفتن اون راست که پانیک در هر صورت پانیک کردن لازم نیست. نه همین همه چیز بزه پانیک براجون. همین خلق که پانیک کرد ما بسیار وقت میترسیم که اگر که در تاجیکستان کرونا ویروس بیوان پانیک سر میشوند. لیکن خدا با شکر که خلق مخچا بعد از گرفت на провокации, грубо говоря, никто не повелся. Хамахчуна бадаз гириф, хамахчуна изоляция кард ва бинобар ба ин худо ба шукр иншаллоҳ мо тез аз ин касалӣ халос мешем ва боз зиндагӣ мо пеш меравад. بسیار خوب اسماعیل، در این لحظه بسیار دشواری که بسیار لحظه دشواری که با سر مردم تاجیک اومده است، همچون نمیدونم слова поддержки или چی گفتن میخواستید مخصوص با تمامی هموطنانی که لازم ما رو تماشا میکنند چی گفتن میخواستید شما؟ راستگپ این کسری نه تنها با خلق توجیک بلکه با تمام دنیا اومد. و از خلق خود من التجا میکنم که سخت باشه، پانیک رو ندید، فرزندان خود رو نگاه کنه، تیز دست بشوین، کم ترک ای خلق دورتر بشین، همه تنج میشه بردارجون. این وقت هم میگذارم ما خلق توجیک سالهای سال عصر با عصر چند تقیمی را گذاشتیم، هم خیلی توجیک موندیم. خدا با شکر دعوتی خودمون را حس کردیم. هم خیلی هم از همین کسلی انشالله ما خلاص میشیم و زندگی ما بود تنج میشه. تشکر زیاد میگم برات و زیاد نفرانی که در اینجا ما رو میبینم البته زیاد نفرانی که نوشته است. من گفتم که اگر سوال داشته اسماعیل اموان اکا مرامت میتونید که نویسید. بعد یک دو نفر سوال شوخی هم نوشتن که بعضی خدا درباره وضعی بود و هوای دوشنبه کم معلومات میدی که این روز چخیل است بود و هوا بارون افت هر چیز راست دیگه براجون چخیل میبینی رو بیکاینا پیدا کردم خبر روز یا خیر مردم همین چیزا نفهمید. میگه تو خلق اپلیکو گایستی چو گایستی نسام دل پروست همین فیسبوک میدرو اینستاگرام لوبوی جو میدروید
фақат ҳами хабарҳои зиқӣ, фақат хабарҳои безеб. Бале. Ва ман гуфтам як ҳами рубрикачае кунем ки камтарак ҳами барои халқ табассум тӯҳфа мекунад. Ин танҳо барои як хушдилии халқ, барое ки халқ постоянно паникадай, куҷои надорой, иш мурдай, иш касалждай, иша киштиян, иш хелиждай, иш хелиждай, уже аз зиндаги безор мешӣ, меги дигар надорум ҳамиҷа, дигар ягон кор накунам. Барои ҳавай гуфтем камтарак хурсандиам дар дили одам агар дорем, ин як кори савоб аст ба фикри ман. Барои ҳавай хабарҳои буду ҳаво пенҷай. бисёр хубам мекунӣ брат, зеро ки баъзе аз нафарое ки масалан намедонанд ки имрӯз бо ҳаво чӣ гуна аст ва ту худ хабар метӣ ва ҳамон рӯз метавона ки зонтик шав бигира бироя, кори савоб ҳам аст. Баъзе нафарон ҳастанд ки саволи ман ҳамин ки савол ки ҳамин ака Исмаила бигӯяд ки ҳамин кор шуда ҳаво мутаззурай. То есть мегӯяд ки ҳаво старт кардеста Тоҷикистонда чӣ гап мешавад. Яъне ки ин кори шумо бозам як ба мақсади ба мардум як рӯҳияи хуб бахшидан, табиб олида бахшидан аст ва мардумро хабар кардан ки имрӯз дар душанбе чи аст ва чи душанберо интизор аст. Дуруст аст? Рост 100% гаптон рост аст. Барои ҳавай ҳамин корро мекунем, хай бо фикр мекунем, бо ягон фикрҳои хушиё, ягон хушии зиндагиро ба халқ хитаб. Беҳтарин. Кори савобай братҷон. Беҳтарин. Ва саволи дигар ин буд ки суруди ҷумбон аллакай дар YouTube клипа фикрам омода кардидан ёки клипаш нашудааст? Не, клип шоли набуромадай братҷон, клип шабас дар ин бора клип кай омода мешуда бошад бо таронаи ҷумбон калара ҷумбон ҳамин хел буда ва фикрам таронаи чӣ хел буд? Бале, рости гап клипша камтар зёмка кардем ки ҳамин вазъиятҳо камтарак безеб шуд, масъалаи ҳамин коронавирус, барое гуфтем пауза кунем пока чиза. Не ки обязательно иншалло мебирояд. Бисёр хуб. Ва ман рости гап аз миёни навиштаҳои ҳамаи шумо хонда истодам ва офарин фахриям тут the road. Это как переводится, брат? Офарин мегам мо қатъи фахр мекунем. Рости гап иҷа ҳози як проблемаш дагия дина якда нофаҳмӣ шуд дар прямой эфири асли шоу бародаро веродарат якзине ҳар чиза чоршанбе қате машан са вы проблемата маш прямой эфир асли шоу қате чақчақам тамата маш қате сед хо маш та фаҳмам ба чиз гапата на самом деле чиз таречеш эфир бародарона эфир марон тамар ко успокоит хо кенет хо дусаш дад кенет асли шоу прямой эфир соати 9 аст шуд бата чақчақам дар бораи чоршанбеата дар бораи фуқди проблемаин ҳар чиз аст вид давом детем братҷон. И минутка памирского языка буд. Минутка урока на памирском языке. Ман фаҳмидам дар бораи чӣ гап зада истоди, зеро ки ман дирӯз дар эфири асли шоу будам брат ва онҷо чоршанбе даромад меҳмон буд, суҳбат кардам, ман камака дар ин бора як маълумот доштам, ба ман телефон кардам, аз эфири дигар баромадам. Хулас боз эфири Мастер Исмаилро бо асли шоу бо соати 21 ҳам ба фикрам 1 соат пас ёки бале братҷон 40 минут пас дар эфири асли шоу Акимбеков Мастер Исмаил хоҳад меҳмон шуд. Дар онҷо боз суҳбати ҷолиб хоҳад шуд ва барои имрӯз эфир бошад идома дорад. Ки дар онҷо асли шоу